beda mereka nak surah Fatihah setong ayat sadekana untah setong sabona apa argana unta make unta kadin to samangken sekeni argana 30 juta jual sabana sampean tak cukup tak cukup kan mangkan mun beda sombengan cek rek jar an nggak boleh beda sombengan mak sombengan boleh nah kakak dintoh panjenengan ka intoh berhak abri hadiah ka guruna sampeyan li taklimi harfin wahidin alfu dirhami setong huruf si pada pak kapotra sampeyan berhak abri hadiah beni baja kan kata hadiah pon apa hadiah nah li taklimi harfin wahidin alfu dirhami setong huruf panjenengan berhak abri hadiah ka guruna 1000 dirham 1000 dirham sadirham sana apa make sadirham ni kah PC samangken 3 juta mun 1000 dirham sana apa 3 juta kali 1000 jual sampai na sampean tak cukup kan melana ajunan kayak toh mator sakalangkung saja ibanyan dek ka guru nah kak dintoh ege Allahumma sholli ala Muhammad kento ten gula ki eba kontor mator sakoni siap panjenengan iki dingahin nah idan tosa sampai kalau sana apa kasokan kalau 12 siap nah kita ngudara kita andi bini kita sehat Allahumma sholli ala Muhammad menceng napa toju menceng pelane kene mene kene ini kaju toju aventa si di masa aventa ya ada mak tada orang wah dan gula ting ampun bedawi sudah akati are mangken kak dinto emud kesejarahna Sayyidina Ali kak dinto ngagungin raji asmana Siti Fatimah pasera bu rajin Sayyidina Ali bu Siti Fatimah putrana paseraan putran Siti Fatimah paseraan pasera putrana Siti putran Sayyidina Ali Arya basta tahu bini Raffi Ahmad pasera apa tinggal putrana Sayyidina Ali pas taoning Sayyidina Ali kadento ngagungin putra asmana Sayyidina Hasan Sayyidina Husain Sayyidina Husain kadento ngagungin putra asmana Ali Zainal Abidin kadento ki masa anak kanaan kadento teh beli tibi sarang putrana sarang abana si anya Sayyidina Husain pasara akin dek ka orang si anya mah Abdullah bin Abbas dari sekeng sibuun Sayyidina Husain sampai tak bisa mulang putrana tak bisa malai ngaji putrana pasara akin dek ka Abdullah bin Abbas pada ben panjenengan tak bisa malai putrana pasara akin ka Taufik pasara akin ka Ustad Mahsus ekin apa punten akhir taretan pangaji Sayyidina Pasar Ali Zainal Abidin kento etarakin ke Abdullah bin Abbas dan gula mengaji anak dan gula si anyama Ali Zainal Abidin ajarin ngaji lebih ajarin ilmu agama pangaji abid ngaji kento oleh seminggu pareksani di abana si anyama Sayyidina Husain cong engki aba mban bi singko pangaji ke Abdullah bin Abbas are abid ke dalam waktu seminggu singko atanya kamben waktu seminggu jimben oleh apa cong pon apa je pon putrana Ali Zainal Abidin gak nito aba alhamdulillah aba abdina selama seminggu ngaji ke Abdullah bin Abbas abdina ampun apal surah Fatihah aba alhamdulillah coba cong kau tak apa aja baca benci apal ya gua coba mau surah Fatihah mulai di a'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin lestari pas ada bu Sayyidina Husain alhamdulillah cong guna hebat luar biasa cong
akhirnya taretan Ali Zainal Abidin ketok ya cek ke pasar sarang abana ayo jong norongkok ke pasar apa napa abah lamayu norongkok ke pasar pon depak ke pasar itu pon apa sih kalau Sayyidina Husain itu ngubengin untah petok ngubengin untah petok untah kaintong setong untah kaintong yesen gerubek yesen buan bade yesen gandum bade yesen tem sama macam maka dito periksaan di Ali Zainal Abidin aba ajunan ngubengi unta maca ibanyaan salah banyak ngubengin sepen unta kaintong iparingin gerubek ki yesen reng sebereng di ajunan igabaya pun apa kak dito aba pun apa sih pun Sayyidina Husain cong mbaan biasanya ko pangaji ka Abdullah bin Abbas la apal surah Fatihah cong banyan ayat petong ayat cong tong setong ayat biasanya ko isedekana unta Abdullah bin Abbas setong unta cong makin pertanyaan si apal 5 juz si apal 3 juz napa si ibu kira ke topik sampai toh abada kemarin kan surah Fatihah setong ayat sadekana untah setong sabona apa argana unta make unta kadin to samangken sekeni argana 30 juta jual sabana sampean tak cukup kan mangga mun beda sombengan cek rek jar an nggak boleh beda sombengan mak sombengan boleh iki napa punten padahal tabuna Sayyidina Ali laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhami ajunan mengaji putrana mak sekolah putrana kakak dinto panjenengan ka into berhak abri hadiah ka guruna sampeyan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhami setong huruf si pada pak kapotra sambian berhak beri hadiah beni baja kan kata hadiah pon apa hadiah nah li ta'limi harfin wahidin alfu dirhami setong huruf panjenengan berhak beri hadiah ka guruna 1000 dirham 1000 dirham sadirham sana apa make sadirham ni kah PCS samangken 3 juta mun 1000 dirham sana apa 3 juta kali 1000 jual sampai na sampean tak cukup kan melana ajunan kayak toh mator sakalangkung saja ibanyan dek ka guru nah kak dintoh Allahumma sholli ala Muhammad napa boleh pas ipa hafal Al-Quran bade si hafal 3 juz bade si hafal 5 juz bade si hafal 1 juz kak dintoh bu kak dintoh tetibek tambeun tasik tetibek tambeun tasik ketobon are bon malam matur ka Allah ya Allah abdina nyuna idin ka ajunan ya Allah abdina intara ka gesari ya Allah maten orang sedar melar ya Allah canta tasik ken Allah ada bu ka tasik lah gelu tasik gesari Al-Furqan ki banyak orang ngaji Al-Qur'an tasik alhamdulillah ontong tak ontong kain toh nang itunya napa boleh nang akhirat sampai beda hadis lain ada bu sahabat-sahabat orang tebu nah si andi anak hafal Al-Quran maka ku reng tuan nak dinto pun apa beri mahkota si luar biasa sareng Gusti Allah paringin tempat singgah sana nang imah sareng dinto paringin mahkota si mahkota kak dinto dawuhu ahsanu min doi syamsi fi buyutid dunya teraan mahkota kak dinto lebih terak tembang teraan matahari si bedeh nang alam dunya alhamdulillah tapi kak dinto si bekal tetikes angkesa panjenengan amin Allahumma kuruna lebalena reng tuana kak dinto bekal oleh barokana Al-Quran Allahumma sholli ala Muhammad karena samangken kento repot pak repot anapa banyak wali kak dinto leburan kasih gratis karo makin apa punten mun bodo si gratis ieu pamutuk kasih gratis saya si gratis sambian andi anak pa sekolah kasih gratis alim anak pintar anak hafal Al-Qur'an anak sambian tak melu ganjarna anapa polan tak bendain oke
Dadi sik nyarian Siti segeratis karena 4 golongan ketok bekal apa asampung sampai hari kiamat. Anak salamet reng tua melo, anak celaka reng tua melo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak salamet reng tua melo pasera reng tua si Aladinin nak potona mamunduk nak potona mangaji nak potona abiyayain nak potona salamet sampeyan tak salamet pa salamet nak potona alhamdulillah bede anak kak dinto tak salamet reng tuana dugen tak salamet ahli ibadah mun reng tuana ahli tahajud mun reng tuana ahli sedekah ahli pasar reng tuana king anak ante pengaji anak ante latinin anak ku laku celaka tak ande masuk ke neraka bencong bah punten Pak tunggu tak akan neraka malaikat ka apa benbu bah apaan benembu nu ahli ibadah cong kakek teti maleng nang itunya engki malaikat dan gula itunya malaikat teti maleng malaikat dan gula itunya mursal malaikat king dereng tua dan gula te pengaji malaikat dereng tua dan gula te pak sekolah malaikat samangkin dan gula tak masuk ke neraka kecuali dereng tua dan gula ajak ke neraka malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi reng anak bagus reng tua melo anak coba reng tua melo. Allahumma sholli ala Muhammad. Bede anak kak dinto bagus reng tua tak melo pasti kak dinto anak bagus reng tua tak melo reng tua selebur mengaji mamuntuk putrana dek tempat segratis make alemaanan make bentaraanan afal Qur'anan tak bisa beri kapan dengan ku laku ditanya akhir di malaikat surga bancong wah entek gelu malaikat kamu pak banu apaan banu neraka ya bawa neraka malaikat arwah ibadah nang alam dunia mengancim ban mamuntung ban awat atau mana biayain si beda ustaz teh rasanin melolo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Beda anak kak dinto celaka reng tua tak melo pasti kak dinto reng tua si ampun abiyayain anak mamuntung anak mengaji anak keng takdir anak tak bagus pakun reng mursal pangaji mare pamuntuk mare keng pakun salbun anak reng tua tak andi tanggung jawab laku nang alam akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Malar moga apa-apa kanak si wisuda mulai gelek mulai dari paut mulai dari tilawati sampai ke Al-Quran kak dinto malar moga tetia kes angkes ku laku nang alam akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Tantaketan sampai mulja pen malar moga mulja akan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakak dinto cuma bangsompeng dari badan kaula malar moga bada barokana ben manfaatah. Menemi bedapal topal kakalokan pamator menangka medle dari atena Bahrudin Tibi menabi beda bagusah menangka fadl dari Gusti Allah Subhanahu wa taala wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk anak areng kona esoro nyual kana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurubi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma bika nasta'in wa 'alaika natawakkal. Allahumma dhallil lana syu'ubata umrina wa sahhil 'alaina mashaqqata safarina warzuqna min al-khairi aktsara mimma natlub wasrif 'anna min as-su'i kulla syai'. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir umurana. Allahumma yassir lana wa la tu'sir alaina. Allahumma zidna wa la tangusna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma awnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wal istiqamah wa jamilna bil afiyah bi rahmatika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam warzuqna kamalal mutaba'ati lahu dhakiran wa batinan fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana bi sirri asraril Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Disampaikan terima kasih